Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini siyiphathelwa umfundisi uMlongwane wasePhumlani inkosi Mbusisi. Sabatha ini sabatha ibethe kwabangcwele. Baba nikazi wezulu nomhlaba, cela umshumayeli wakho Nkosi uNdwandwe wasesibonisweni eMlaza angisize baba. Amen. Amen. Sibonge nakumshumayeli okade ngifundela izwi lonyazi. Amen. Cha. Mshumayeli uyifunde noma uhlabelele umzizi waze wacisha ukuthenga. Angibonge bangcwele ixolise ehlaleni sasezulwini angimushe kahle, kodwa ngicela ukuba ngingabanyatheli abangcwele. Amen. Ngesabatha elidlule obephethe inkonzo ekuseni uthe ucela ukuyiqamba igama lokuthi umbuso wezulu. Obephethe emini ube nombuzo obuzile ukuthi njengoba uvela ezweni lakini nasekhaya kini, njengoba ulapha uzokwenzani ngempela? Yini ozoyifuna? Uzofuna inkolo? Uzofuna umsindo? Yini ngempela umuntu aqondene nayo ngalesi sikhathi? Sisesikhathini bangcwele sokuba mawukhuluma uthi uShembe wathi lokhu awungenziwa, ebese kuba khona enkonzweni abathi hayi uyeke inkonzo lo wase eqondana nathi bekhuluma nathi no wayeka inkonzo. Ngicela uShembe abe ngakimi. Ngizosheshe ngibe mfisha ngoba ngiphilile. Ngenye imini ithi inkosi ebihlele ehlalweni sesibili ithi maNazarethe kulobu buNazarethe ukhona umoya
ohlala ufike kuma Nazareth angathandani wona wodwa ithi lo moya kufika abasezulwini bathi inkosi sicela ukhiphe napa abantu kule nkonzo bawu4 labantu bakhulu futhi labantu kodwa sicela ubakhiphe ngoba mabe khona enkonzweni lenkonzo izokonakala kwafika isikhathi senyanga izulu kwahlaliwa njengoba ehleli nje sabuye sayiphendukela inyanga izulu sathi cha ayiyona umholi ofanele holiday sesizomkhetha owethu umholi ozosihola ngenye imini kwaletha amafomu lapha ekhaya kwathiwa siwasayine lamafomu ukuthi ubani esimkhethayo noma esimthandayo bonke ibandla lathi sithanda inyanga ezulu kuthe ugcineni lefomu yasayinwa ngesantsi kwathiwa bonke laba bathi inyanga ezulu abayifuni amafomu asayinwa la ekhaya ingozi ayingozi lamafomu asayinwa la ekhaya khona ngacacile awu asisayithanda inyanga ezulu kwathiwa asiyifuni inyanga ezulu bangcwele umsindo uvelaphi kule nkonzo ubani ufanele alalele njengoba sisuka emakhaya sizele ubani sizolalela bani futhi ngoba umnikazi wesonto unyazi ngimthandile kade ekhuluma ekuseni umfundisi naselinda ubaba ukhulume kakhulu ngalezi zinto ezikhona lapha emafonini ethu wathi siyeke xabanisa isonto ayi kunobe siyeke siyaqhubeka siphakathi komuzi ekade sikuwo phambi kwayisolo ithi inkosi nina abafana lapha eThekwini ubani kuleli bandla wathi shudani ithombe nengodosi zabanye abantu na efonini yakho khona ubani owathi thathani ithombe nengodosi zabanye abantu kuleli bandla na ithi abanye bazintandana usehlale wahlala wabona ukuthi kufuneka avuse umuzi kayise wena usuyawona ithi ngiyacela ithi bonke abakwenzayo ngicela mayithenga inkomo ife athenga imoto ife agane unkosikazi ahambe bakhona abanye sasinawo ithi inkosi yamaNazarethe labo bonke abenze njalo bobuya kule nkonzo ingeyasekho levesi 39 emthandazweni weSabatha yazi ekhaya 39 lokho kusho kungukuthi ithi lencwadi lokho kungukusho ukuthi ungaboyifisa intombi seyiganile omunye umuntu pho ufunani kule nkonzo
ngoba usuyifisile ngifunani ungayibheki nokuyibheka isono esibi leso iningi yathi nobuya le verse ingasekho phakathi kanti pho ufunani isicishile le verse la ayisekho bangcwele asifune kule nkonzo ziningi izinto ezikhona esezikhona kule nkonzo okufanele sekusatshwa manje mawuthi uyakhuza uthi inkosi yathi awenziwa lokhu kule nkonzo ukhona Mathabe ahlakaniphile 7 11 unomsindo ukhona kumsindo unokudelela ithina lencwadi ufunani umsindo Nkosi uma kuthiwa siyeke izinto ezingalungile kule nkonzo yini singayiyeki izinyawo zakhe azihlale endlini yakhe iningi lapho nje zihlale endaweni zabanye abantu ngomsindo ekugcineni kwake kwaba nensizwa esweni lakithi ngangazi ukuthi mina kanti inkosi yamaNazaretha emayikhuluma ngithi ikhuluma nenkosi noma namaNazaretha kanti ikhuluma nawo wonke umuntu okhona emhlabeni okholwa nongakho yahamba insizwa esweni lakithi yahamba uma seyihambile yayilapha sake saba naye la eThekwini isebenza emoto sempule ishaya ngamahla amasinye kuthiwa thina kwenza kube sinesini labantu ishaya ngamahle amasinyo lensizwa ayafika isikhathi yahamba uma seyihamba kwathiwa awuzungena nale zinto lapha ungena khona abantu bathi sibawakhiphile kwathi enye ingane engindodakazi wakhona yathi isiphenseze lesi ngeke silahle noma ikanjani ngizosithatha mina sifake kwawami amasiko yathatha nawe uyatsaka yatsaka ngawo nawo wabona umuntu ofaka amazinyo uhleka uqala uyagela kwekhaya abangazazi ezindaba
ilanga lithize noma ikadicupha into inhle icupha abahlungu amasinye abahlungu yaphuma umsako ophuma yathi kusenjalo kwakhumuka elinye yathi kusenjalo kwakhumuka elinye yathi kusenjalo kwakhumuka elinye agcina opha igazi zonke sathi silwana mase sifika esweni lakithi yaya siyahlala iphethe iduku igazi liphuma la inkosi yini wena ngani hey awasi kanjani yini ithi inkosi liphisiyo elakho lithi uyatela siyasela liphe lakho awuyatela liphisiyo owalithatha kulo wayengene ethuneni hayi lakhumuka phoyinda liphe lakho nangu baba umthathu nangu ukuthelezi ingane yayiqhamuka le izokhuluma lapha ekhaya sayithatha lengane sayisenkosini yathi inkosi uthi bonke labantu abafaka lamazinyo lapha ekhaya abakhumule bonke isekhona wenzani ngalo hayi fashion ayi fashion of course it's a fashion akulalela ushambe uma ethi kanifuneki asiwayeke noma emahle asiwayeke banye kunenkonzo kuzolalela ushambe sonke sisuke emakhaya kodwa abanye bafike badlula la baye endaweni zabo bekhona phakathi kwalo musi ithi inkosi ngenye imini kulo musi ithi ma umuntu ethuka ushembe kodwa uthethelelwa kanjani futhi uhlawula ngani uhlawula ngani ma umuntu ethuka ushembe bawusiza abangcwele owazi ukuthi uhlawulwa ngani aphakamisa umuntu ngoba kuthiwa umuntu othuka umoya oyingcwele kanayo intethelelo kodwa ke uma uthuka unyazi fanele nomuntu athethelele kanjani noma ahlawule ngani Mateo ishumeni nambili angazi uzoyiswa makuyiyo 31 and 32 zoyiswa makuyiyo ngalokho ngithi kini ithi inkosi uJesu ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa ukona abantu bazothethelelwa ukona nokuthuka konke kodwa ukuthuka umoya abantu bangekuthethelelwe ucelelwa kanjani intethelelo umuntu mayithumo Lewa okhuluma izwi elibi ithile ngathi lo muntu okhuluma izwi elibi ngendodana yomuntu ngonyazi lwezulu angathethelelwa uthi ke kazi kuba nayo intethelelo kodwa okhuluma ngomoya oyingcwele angethethelelwe nakulelizwe nakulele lizayo yini inkinga pho kwenzekani enkonzweni kwenzekani enkonzweni bani ithengisizwa ngo-April yokuganwa nangu umshumayeli wangakithi nangu yasisemshadweni isuka le
iRustenburg ithi hey mfundisi sesihamba siye ekhaya kade sidla inyama sihambe sisula izandla ithi hey mfundisi kuke kwaba nenkosana esonta naye leRustenburg ithi kwafika kuye unyaze ebusuku ngesibonakaliso bathi ngiyafuna wena ufuna ukuhamba nawe ithi ke umthatha uhamba naye uthi sahamba saze sawufika ekhothe uthi masifika ekhothe uthi sangena sahlala sekugcwele uthi sahlala sathula uthi lafunda ijaji lafunda uthi lathi egcineni lase liba nombuzo qala na ithi kwathula kwathi du uthi labuye laphinda ngokwesibili lathi ubani okufanele ngumlahle ngaleli icala na uthi kwathula kwathi du uthi labuye laphinda ngokwesithathu uthi kwasuma unyazi uthi laphakamisa umunwe lathi bathi uyakhuluma shembe wathi ngiyakhuluma bathi uthini wathi ngicela ukuthi nilahle mina bathi ucela usilahle wena wathi yini indaba wathi ingenxa ngobe ngifuna kulahle mina ngifuna bonke labantu abangena ngolongo lapha emsini wasekuhleni baphume bazi ukuthi icala lingilahlile usekhona kanti futhi injani ngoba uma lingangilahli mina leli cala abazi kuphuma bonke labantu abangangithandi usekhona usekhona kanti ufunani kanti sekuthiwe ephuma phela hayi kakuphumeki kanti wangena ngaphi umuntu kaphumela phe owangena khona bangcwele awuzubuza umuntu sithe isilwana uma umuntu ephuma emunye yathi 1000 lizongena lifinjelwe uwe bakubona nje uhleli ngancane hey siyabona baqhuza kodwa siyothethelelwa kanjalo umuntu othunya memezi zimvu zakho ngeke zimlandele ongasiwayo zizolandela lo owasiwa ayibona inkosi John 10 5 sathi masifika sifike eMnambithi kumfundisi udladla nadabuka laphuma uyazi lema lathula lathi tu wawungekho njalo ya ngepha aziukumlandela ongaziwayo ngathi ngeke zimlandele ufuna ilandele wena hayi nami ngaliphatha isondo wena zombalekela ithi ngathi ongasiwayo ngeke zimlandele kodwa ziyokumbalekela lokhu zingalazi izwi labangaziwayo iningi uyazi ukuthi sikubonile ngenye imini lapha uhlambuluke nini Zulu hayi ngagcotshini ngani zakubona ufuna ukuba mfisha bangcwele kule nkonzo sekunenkinga ekhona lapha phakathi kwethu thina Nhlanhlisuthi kwenzeka kanjani kwaba ne divorce enkonzweni ya kunenkonzo kwase kuba ne divorce kwenzeka kanjani abafazi manje yebo yabuye eqhamukapi kule nkonzo
Awolo yashe. Azodliwa ubani. Abokuqala Korinte 7 ithathe 10 uyoma mathathu abaganileyo ngiyala wena njalo ogani ithabaganileyo ngibayala kuthiwa yala kepha kusimina ithi le ncwadi akumina kuyinkosi inkosi ethi abantu abayalwe ngithi umfazi usho kahle awuthi mesisi kubela akangemuke ndodeni ithi le ncwadi bonke omesisi abaganile abangamuki emathe usekuyo noma usukwenye kodwa uma emuka kahlala ngagani yini pho wagana ugane kanjani ngoba kuthiwa hlala ungagani ukuze ubuyisane nomkhwenyana wakho upho ololo uthi umthole kanjani nokuba abuyisane nendoda subuyisene la nendoda ingamlahli umkayo kwenzeke kanjani abuya lahlwa kanjani makhosikazi kakusuthu Baba lapha baba njengoba ubaba ezoba lapha baba umkhwenyana ulahlile sewulahlile yini ufele wabuya nohamba ngamaqhoksi wathi ngidabuka inyawo angifanele akuzwe enye into la kukhona noma ukukhuluma ukuthi lo mshado oshadwa lapha eParadise kuthiwa umhlophe ayilungile umhlophe siya komhlophe baqhokoze abantu babambane ngocicane hawu kusasa sebehlukene futhi hawu yafika inkosikazi ethempeleni ngesikhathi sothingo esweni lakithi baba anginawo umntwana ithi inkosi leminyaka emngawukanini uthi baba ise-15 idawu yini ndaba uthi angazi inkosi ukuthi ithi inkosi wena uyakhumbula mhla uyoshada wahamba wena abantwana wabashiya ehlahleni zahlala izalukazi zakulinda zaze zahamba abantwana basale ehlahleni wawuphi kanti wena ehona hawu hawu ithi inkosi yamaNazaretha hamba uyocela intethelelo kulezo zalukazi ezazi ziphathele umntwana ezahamba zamshiya ezicaweni kuyiwe holo kodwa ibhokisi lihambe holo kodwa umuntu uphuma ekhaya landela ibhokisi ufika wathi chiya la nanguya ukhipha izicathulo zakhe uyashutheka Roma 16 mabili 16 verse 17 ngiyaniyala bazalwane ithi inkosi yamaNazaretha ithi ngiyaniyala maNazaretha ukuba niqaphela baxabanisayo kade thini kade ikhuluma kuseni uke wajika ngabe ebhokiseni uboneni sithe ubani oxabanisayo awufelanga ngapha nabakhubekisayo isikaya kulabantu abaxabanisayo nabakhubekisayo bephambene nokufundiswa enikufundileyo
nidede kubo. Awu. Ngeke ngidede. Ngeke ngidede. Awu. Ixabanisa isonto. Awufuni ukudeda kumuntu ethu kunyazi. Uthi uzohambisana naye. Lapha bazalwana khona efamily la. Lapha ushawa khona imashi ukuthi sifuna imali la. Awukhona efamily. Uma usuhlulekele nje noma umthetho wonyazi nathi isango elingena inhlanzisuthi hamba uphume lapha. Abazi ukubuza ukuthi uyathi na ungena endleni wapha. Ngokuba banjalo ithi ke inkosi yaManazaretha abanjalo abayikhonza inkosi yethu. Bakhonza isisu. Bakhonza isisu sabo. Ngokushumela kuhle iningi zalo. Isisu siyahlupha. Umuntu simcabanisa nenkosi unyazi. Yake yathi enye insizwa ebingapha bese ngifuna ngisengiyema yathi mina nginandaba noShembe yathi uganiwe nami ngikaniwe yathi unemoto yathi nami nginemoto akho lutho engizocela kuye. Kade ekhuluma ekuseni lo wabizwa kwabizwa ephakameni kwathiwa kade uthini lapha inkonziso ithi lensizwa mina nginandaba mina nginezinto zami ngihlale endlini ezinhle ithi inkosi akuyona isonto lokuyinweba le. Amen. Akuyona indawo yokuyinweba. Yathi uShembe wahlupheka wayenawo yonke into kodwa wayengayinweba. Ithi njengamanje wena sekubonana nawe la nakulisaba. Ithi bo yabiza ngabafazi umxolisi omesisi ithi bonke omesisi bese namaqetha ithi balishaya leli dokodo lalomuntu balishaya amakhosikazi babuthi inhlabathi kwahanje kwawulahla le komsathanja. Yathi kwangafanele angene kule nkonzo. Isambulo 3 esambulweni 3 Nazaretha oyingane ulindile ithi ngathi umuntu ngomuntu akalinde uqinise okuseleyo. Ulindile qinisa phela obekuza kufa ngokuba angifumene imisebenzi yakho iphelele phambi kaThixo. Iphelele eyethi imisebenzi yobe thukunyazi ziphelele. Iphelele. Khumbula ukuthi ufundile. Ithiwa khumbula umuntu ngomuntu ukuthi ufundile. Uzwile futhi uzwile. Aqaphele uphenduke. Uma ungalindi ngiyakukwehlela njengesela. Iningi 148 ehlabelelweni 148 ehlabelelweni uzoyiswa uyamathathu ehlabelelweni 11 and 12 and 13 Makhosi omhlaba hayi angishonile konke Oh no
nabantu bonke futhi asisho kubo bonke abantu zikhulu kuthiwa nekhulu nazo nabehluleli bezwe kuthiwa nabo bonke abehluleli bezwe zinsizwa nikhona insizwa neyintombi no 25 nabadala nisekhona nabadala nabantwana nabo abantwana mabadumisa igama lika Jehova iningi makudunyiswe unyazi ayibonke ilona lotho luphakeme unyazi wabona masilahlekelwa ukuba unyazi singalwazi ukuthi lukhona la emhlabeni nasezulwini umuntu ngomuntu usazofika emndenini bathi hey usula uMathenjwa wasentongani umfundisi wabona sisentabeni siselapha entabeni wathi umfundisi ungobese awungibambele nawe nake imali yami ngobe ngifunule ayiphakethe alikho phela iphakethe ebheshini wasemnikeza uthi ngabona ihele liqhamuka lisuka emaseleni likhuphuka laze ufika la uthi kunendawo engenwa kuyo la ngaphansi kodwa kunesibuko lapha uthi thina hleli ngaphezulu uthi ziyasina insizwa ziyasina esigcawini lapha zisina zizehlale phansi insizwa iphakame kuthiwa lowana ngokwabana ngobandlela kuthiwa hey ubani indlela uwe kuthiwa phuma ke uyobuya lapha lo wasayayeka le yanto yona ibandla lokugida u right uyeka nini u right siseJudiya nansizwa eyafika igula lapha eJudiya ingaboni lapha uthi ithishawe inkosi yamaNazaretha yathi awuhamba umbuzele lapha uNhlanhla uthi yini ngingasayibukeli umgidi angisawubukeli ngani umgidi batshela ukuthi umgidi njengoba ngingasawubukeli awusewona wasezulwini sekungowabo abafundisi abanye baqhubane bayisogweni kwathi ubuya insizwa zaseyibhekene ama-house nje zidilazi ongekho nje sorry sesiyekile umgidi lo nasenibona kwathi uMathunjwa angathi nanango ubaba umfundisi uMathonsi kwathiwa o2 kwakuthiwa sicele ngabe intethelelo bawise kubaba wafika ubaba oyawehleka wathi no umfundisi umtshade wathi ngiyabonga uma bezokuyeka lokho abakwenzayo kodwa uma bengakuyeki abafundisi abanye baqhubana bayisogwe senibuye neze nje bathi asifuna into ikhuluma iyathuthuka umgidi usifundisa umgidi omdala into ekade yafa zahlala phansi izizwe zashaya imphosho zahlala angime umsebenzi kaThixo ubuyisele kumnikazi wezulu nomhlaba baba umsebenzi ungowakho abantu basekuwe Nkosi ayibusise amazwi amen Siyabonga amazwi amnandi saphiwe umfundisi inkosi izimbusisa sizobala inkonzo yethu yamanje lesihlabelo lesikhulu mashumi ayisithupha 964 sicela umfundisi Shozi wasemangangeni asolele lesihlabelo inkosi imbusisa inkosi busupha ngabangcwele
inkonzo yakhona uxolo ingena ngabanye samukelwe ngomusa singena angabanye awusamukelwe elengumusa wengaya okuthula awujabula ablangathi sibingelelwa abangcwele sanibona zihlobo awusibingelelwa abangcwele awusanibona azihlobo masango ophakama amaphakamani esingene awusikulongozele elethina awemusi okuthula awusikulangazele elethina awemusi okuthula awuphilanga anenyanga alikanye akanye usimakade ekuphela ayilanga lakhona usimakade
Sibonge. Sila kabhisi. Benzene emgudwini amagundane. Inkutho okusephula. Wasokho nje nenza kuhula impisi. Usibo lumela velela zokudlala zemuka nomoya. Lukhiyo kamagwaza umsibo sopolitiki besabheka inkantolo umnqamla juqu. Sebele jaja na umthelele inhliziyo zabantu zithi 100% unyazi ezulu. Komo zapho ngemswaneni zanyamalala kade ehlulwayo inkinga ngokwenzelela. Mbano ohangula uhulumeni wambusulula njengoka Nebukadnezari. Mbhidi bhedisa icala nyanga enhliziyo ujijela usibisi ngenhliziyo yegovu nenkawu. Ukwavuma uthanda ama-14 ngumsusathulu lezicho entanda lephuka iphiko levele poto. Ifete zama ngalwehlisa ngamanzi enkantolo umkhokho wemvulo enqaqamasi wemvala mlomo. Abasethembeza into bekhokha inqaqamaziyo. Mthalaliswa ubhakela kwethole limgezigulu uMahlasi awuthengisa iplaza esinyelela. Inqinda mlomo lonondwezane. Befunana namaphekula isidana kuthula ilanga kwathula isoleswe. Kwaye kwathula iSunday Times umsila lugaju njengekhonde. Mlandela nyawo zamakhosi iqonde kwakhipha unyawo. Msila muhle ubheke ekhaya lethu. Shembo uginqe izandla phezulu kwenkosi yakwaSibiya. Bambelela umthwalo unzima usekhanda nasenduneni yesizwe. Madoda nibambelele danda manikhathazwa yini unyazi lunda kandaka ukubhabhadisa. Okanye athikazo ozalwe nomoya. Amakhosi edwalela unondwayiza umoya ogola amabone emagangeni. Mahlabana kankosi impili ngesaba ukuzigagula. Bethwele ukhova wenkosi lapho thingweni lenkosazana. Umduduli kaMahamba ebuya wayoshona njengesipilile eplangweni. Idwala emqaqeli inambuzane zelanga. Ukhondolo likaSasi Majona olubuye ngobhabha amahlala benobheka emdlovana. Khwela mfesi khwela uzodilika njengembewu emqadini. Ushembo nebandla nasemaphepheni. Amakhosi ememfuka ngawodwana njengenhlwa inqonto impiko. Umphungu wezimako zimowa zonke zinjengeziqa embabaleni. Mgadli kawukhethi nakosaswayo ugadlile. Tova amakhanda abanamagama nje kusasa uzowena napho sawude. Sabonazela abantu ngonyazi into abengathandi nokuyifakaza ngoba ifakazo zihlwele. Sihayi senkondlo efunye izihlahla notshani. Khathwananela ngenhloko wamojijela umhlaba ngengcwele. Isiko somsinyathi sayithokozela abasemolweni bahlala amazozwane njengabemukayo. Basabizulu edube phezu kwamataba etulu. Labanyala abachathamba banenhlahla abaneshobolo bedlula icephu sebenyukubele benjengomncithi enhlano ofundo. Umkhatho ayiqumkaza aqala kazabhokozela zimile njengamabunga abantu bangakaseme sitholiseleni ngomafununu ndwengede inhlabamkhosi ehlekise ngendlu inkulu esemanzini khombe enqazi vele khombe phalamande njengophakipi Ndlovu enezigi nyathela kezwakala. Yosimsa ngendaba bamse bambona bamonyozelena umthando wamanxiwe njengempi yabathwa. Umlunguzi wetabaza setabaza emabamba mlomoni shesheleni namangali ngakamboni uthushuka loqhamuke futhi ngesikhala sentabaza wabhoda kwasitimela semangemthole. Unatshekeza nganqona bheko lakeni yawulobu umlando nawe vuzana mncinyane. Ngokwemukela uShembo uduyisa ngamakhosi intende yasindi ihlale yavuma inkosi yakadake iyavumana ngamadolo ukuthi unyazi uThixo umkhosi oqilisa osinyaswe ngamakhosi sembathile samakhosi angamliba intanga yohlanza kwenaba yakhoza kwayo kwenabani yasophindweni ufika ethuthuma benasendlanga ububizo umufa eJudiya umkhwezelo ekhunzo umukazi basoyinyanga izulu umuholo ngenkomo yokuthenga uholo ngamasheshe ngena amafulende lasezulwini nogcakela kakahleleleke khotho kuhle dondolozela ngomncwele njengoyihlone ehlomkhulu sembatha intabaza seshowe zamhlophe njengongqoqwane iqatha lokuyiqeda inkwankwa iqotshela show uthino amanye fundwe lumele sebejiyele nawaphimisa abanephango ngamadoda asemhlabeni khona likaXimbe manxiweni bayihlafuna abathente sokuyigwinya ecemezela khona likaThusa Genyesi bayihlafuna abathente sokuyigwinya ecemezela khona nabampondo nomhlathi
bayihlafuna abathente sibuyigwince cemezela umgezo mhlawumbe inkosi yakamphukane yasukumisa ilula njengethula umhlahlamba mali wedima sayikhathula isigximbu samthombi salizikhumela sadla siyahlala siyazalela emakosini ungafakaza amakhosi yasobukana yasemaqadini athemona lo Thixo odla ngemsebenzi akhohle izinkantolo ifale igcuse hlanzo useqeda amakhosi obhabhathizeke sabe uyathola nogama kalibiza ifama amanxone yaseParliament njengembosisa